Joj, ko će ovo da spakuje? Spavali smo, ali ne. I sada krećemo na nešto što se zove osmodnevna tura kroz Vijetnam. Jako sam uzbuđen, ali nemam pojma šta da očekujem. Kiša, ne kiša, blato, đubre, asfalt, zemlja, nemam predstavu. Znači, znam da sam spavao 27 minuta celu noć, pretpostavljam od uzbuđenja, što je valjda dobro, i odao sam. Mogli bi mi ono još jednom da najavimo onako. Taman se ja sad malo pustio. Aj ti, gde smo, brate? U Vijetnamu. Aj sad si ti malo pusti. I got a map. Oh, nice. Yeah. I thought you know the road by now, huh? I know the road, but so I need to tell you every night. Yeah. Evo Burazer da proba motor. Plaši se da mu je gore ovaj motor veliki. Yeah, one down, 5. Ma dobar je, kida, brate. Good? Fino. Drugari, krećemo! Ah, like this, huh? Ah, okay. To je ta mašina ljuta koju ćemo da teramo. Kočnica je opasno ljuta, to je dobro. Može i da se menja, to mi je najveća briga bila kako se to menja s ovim mrtvim čizmama. I kreće tura avantura po kišnome Vijetnamu. Nadam se da neće mnogo kiša da nas rka. Čekali smo da prestane poplava koja je bila napolju. I sad kao krećemo, čak u jednom momentu je delovalo i plavičasto nebo. Šta je bro, a da. Evo se pitamo dakle im ljudima petlja da nas puste da vozimo po ovom suludom gradu, znači. Idemo u hanojski saobraćaj. A to je frka panika, ljudi. Ne mogu ja se snađem ovdje. Vidi ga moj Sunile iz Indije što je došao, što on je navikao na ove gužve sulude. Ja se plašim. Ja sam nežni istočni Evropljanin koji ne zna da ugasi migavac i nije navikao vozi po kiši jer u stvari skroz je razmažen. A? Hanojski panični saobraćaj. Jel sam cup ako priznam da mi nije prijatno, a? Šta vi mislite? Drives like an Indian. Ljudi, znači, džabe meni ovdje 1000 kubika i 800 konja. Znači, ovi ludaci su totalni carevi, kako se fantastično vozi, kako se to sve video dece, dvoje dece. Pa majko mila, ja se za sebe plašim, gde decu ostavimo ovdje u saobraćaju? Sunile! How does it feel? It feels okay, but with the boots it's not easy. Yeah, it's a bit. Au jebote, oceko sam se. Ovo je baš bilo za malo, pičko mater. Baš je bilo za malo da se Sunile i Stevđa tresnu, znači kaka kreten jebate. Snimio sam! Ništa. On je, znaš kako proklizao, brate, vidjet ćeš. Pa gdje je prijatno, si normalan.
Znači, definitivno mogu kažem da će ovo biti jedno zanimljivo iskustvo i da jedva čekam da izađemo iz ovog jebenog grada. Neću da vozim po Hanoju! Malo je sjahala ona gradska panika. Sad je već lagano. Lepo je bre, nema veze što se kisne, lepo je. Prvi utisci zanimljivo. Džungla, braćo, džungla, pa vidi ovo. Da, to se tako obično dešava kad se pravite pametni i čačkate mikrofon. U svakom slučaju, u ovom momentu izlazimo iz grada i nivo stresa koji je izazvan bio velikom gužvom se smanjio, ali ne izlazimo na drugu stvar, a to su ovi nenormalni likovi iz suprotnog smera koji prave dve trake od jedne i koji se obilaze bez ikakve naznake, bez ikakvih obeležija, migavaca ili bilo čega drugog. Ali bilo kako bilo, u ovom momentu shvatam da u stvari 6 mjeseci nisam vozio motor i da se ponovo osjećam mnogo gotivno čak i na ovoj testerici od 300 kubika, znači dišem punim plućima i u stvari možda bude gužva ako hoćeš i da radiš šta hoćeš, ali meni je sjajno. Evo, klasičan primjer vijetnamskog intelektualca, to je to. To je to. Omiljeni vodič vas sada vodi u Hoa Binh. Šta to znači, Boga pitaj, ali evo i to da vidite sa nama na vašim malim ekranima. Avanturi nema kraja. Za sve vas koji interesuje, htio sam samo da napomenem da brat ispred mene vozi 150 kubika i da se uopšte ne bruka sa njima. Evo sad u ovom kadru se penjemo uzbrdo, tako da se i moj motor od 300 muči, a ne njegov od 150, ali u načelu brat kida, znači ne zaostaje ni malo. Malo smo stali da popijemo kafence, možda nešto da izedemo. Ne znam što da kažem, ovo je ono ko kod nas na Ibarskoj magistrali, jebate. Samo što se... Ćao, brate, ćao, matori. Samo što se još gore vozi. Eto. Vijetnamski stil. Put this finger. Pivo sa ledom. Nema ladno pivo, kaže piju pivo sa ledom. Ja. Brat moj. Šta mislite, jel me loži burazir ili stvarno piju pivo sa ledom? Bole ih uši, štede na frižider. Pa brate, ne loži samo mene, loži i tebe. See? He's an expert. What would happen if he wasn't an expert? You want a spoon or Suva riba mrtvara. can you stop it? Ispada iz usta. Mate, znaš šta ovo? Giric. To ste ja kažem, Jedan kroz jedan, to je to. Sjedu ili lišće? Biću gladan i pijan. Znači, lokal je, ne bi jeo ovdje da mi plate, ali oni kao dobro je. Sve je dobro, sunile. Upali smo u neko selo. Boga pitaj šta je ovo. Sunilio! Cool! Nemoj kokošku da zgaziš! Ne diraj mi bren! Hopala! Ode guzica! Meni je ovo jako cool. Ali jako cool. Zamislite sad ove face, ovih ljudi koji nas gledaju, prokleti, glupi turisti, smrde mi ovdje svojim motorima. Sad su oni kao cool, natakarili svoje šljemove i ostala sranja. Ljudi, ovo nije offroad, ovo je O od offroada.
A ja već vidim da ima da se uči, pa ovo ja pojma nemam kako se ovdje vozi. Niti kojom se kočnicom koči, ni šta se radi, ništa ja tu ne znam. A evo ga i van put. Kako je zajebano, kako se odvaja prednji točak od zemlje. Ovako bi moglo kod dede u selu da se tera, pa da. Ako će stigne svojim motorom do dede u selu. O da, idemo prvo zemljano brdo. Konjili će se po peti. Ja ću malo da ih pustim. Jer meni ovo deluje kao da bi ja malo trebao da se zaletim. Možda je to potpuno jedna greška. Čudim. Drž se! I evo ga, Suki! Nadam se će Kedža bude zadovoljan! Ljudi, naporno je, bole me šake, evote, od stezanja ovog volana. Neko rekao, opusti se ti, pička ti materina, ako možeš da se opustiš. Ali ovdje ne sam da stojim na motoru. Ja smijem samo da ga šetam, s nogicama dole. A evo ga, ekspert starac. Barata ovaj što me obiš, ima 6 banki. Ima neki svoj otužni kanal. Zakačit ću ga negde. Ajde, ne moraš da tresneš. Možda druga. Rešenje manje agresivna. I jebote, riknu sam. Hajmo, bebe. Idemo, bebe! Dok traje GoPro! Okej. Hopa, bebe! Idemo, bebe! Dobre! Imaš baterije? Ne znam da li u meni ima baterije, bog te jeba. Evo, riknem do gore. Bravo! Moj prvi off-road. Čekaj da se popnem, da li mogu da vam to uslikam. Kako se na telefonima izgleda nikakvo. Znači, šake su u plamenu jer sam se stegao kao Conan. Mesto je do jaja. Okay. 1, 2, 3. Okay. Get on the bike. I'm not flexible. Yes. Okay. I put it in the bike. Don't worry. Yes. Okay. Right hand side. Okay. Go. 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 Roll. Roll.
go, 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 go! No! No! Woo! I evo, jednostavno nije mogao čovjek da se izbori s ovime, tako da mora je vodič da uskoči u pomoć i da istera motor uz planinu. Dok sam za to vreme ja smišljao svoje izgovore za ovo sramoćenje. Par puta s Afrikom, ali ne Ja baš. nisam ni lakše od ovoga. Znaš kaj fora, tako da manje su, ovako je bilo, a ne ovo veliko kamenje. Ovo veliko kamenje može bude za Hit. ali cool je. Braćelići, što se potepaš. I'll tell you what the fuck happened. So I was overconfident. Yeah, bote! Bravo. Anyway, I fell down first time, and I'm trying to put the bike up and sit on it. I again fell down, and third time again I fell. I just realized I don't have any fucking stamina. Dude, no, I'm tired as well. My hands are burning from like gripping. Znači, kakav car. Jebeni car. Ovo mu je prvi put da sjeda na motor, ali je brat odlučio da uplati sebi turu kroz Vijetnam i da piči po 8 dana. Boli ga. Evo te, ne znam koliko ćeš baterija da traja, evo. Sišli smo sa tog puteljka. Znači pola sata dok su se popeli mučeni. Znači motor je do jaja, bukvalno. Hi, how are you? Potpuno sam pod utiskom ovog čoveka ispred sebe. Brat ima 6 banki, ali ima tenericu neku iz Kanade. Tera on ovo skroz dobro. Ima tu što od njega se nauči. Mr. Leipzig u retrovizoru. Genije, čovjek prvi put u životu vozi motor i došao je na Vijetnam turu. Kao vozi bicikl redovno, znaš. Kao zna on, znaš, vodi mountain bike. Kakav majstor. I kao, ajde kao da skine i Vijetnam sa liste. Ali ljudi, sa druge strane, vi kapirate da su ovo ono detalje i bucket list. Teram, a? Da me prejebe kokoška. Slatko deca, sve ovo nešto fino i simpatično. I osela je, sve tako nekako šarmantno. Možda sam ja idiot, ono koji lupa gluposti, ja se izvinjavam ako jesam. Ali možda to neki mučeni narod koji se tu nešto zlopati, a ja kao ono glupi turista. Ali kako god bilo nije zlonamjerno, stvarno su simpa skroz. Ljudi, kako cool bre! Ćao drugari! Ima i gorih mesta za odmoriti, a? Provjerio kako se zove vodopad, ja sam malo čas provjeravao gdje su. Izuzetno. Nešto je odvedeno s čovjek u neku ludaru, vidi ovo vrh. Off-road! Ali ovoga puta nismo na fejzeru, tako da to skroz okej. Pa kao legitimna ulica, kao ovdje se živi, ovdje se kao dolazi, samo što se ne dolazi kolima, nego se valjda dolazi motorom, još ni jedna kola ovdje nisam vidio. Ali evo, to su
Pirinčana polja sa unutrašnje strane. Cool su, filmski, skroz filmski moram da priznam. Brat, zdrav život, pa jest. U polo majici. Sa kragnicom. Najbitnije se ti dotero, prijatelju. Kad te vide čkefi, da to odmah bude to, da možete udamo. Ovo vam je, ljudi, Transpirinčani autoput. A tu su mnogi putnici veliki išli. Legenda kaže da kada veliki putnici prođu ovuda, da te godine Pirinač bolje rađa i zato se oni raduju našem dolasku ovdje. Evo ga, izgleda da smo u homestayu. Opa, ovo se jednom profensiralo nešto. Jasno da je ometen. Ko? Vodi. Da je umeten? Umeten. A mi smo sad stigli, čekaj. Mi smo sad stigli ovdje. I sad malo onako pivce i da se odmorim. Ljubos, brat.